سورة الكهف آية بكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه ترى تسوي هجريا بكلي أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر جمادى الآخر من هجرة سنكال ورونا بسون يوم غني ناني ناي ميلاد النصارى كجاتي با فلاني مغا أني سبا سنكال فلو بسون يوم تاني ولون فلاني من بيت دولة مسجد الرجاء وأنبو كنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. نيج ذو القرنين أكا قيسا لبندين آيوية درسوا تمنان جورا يرمي قال هذا رحمة ربي الرحمة من ربي. تمام جول قرنين يبراشين دو يا جوجا نما جوجا أني مغمون بكلين كرو أكون نينتيجي على كنيمة دي. فإذا جاء وعد الرب جاء له دكا من نينتيجي على كالله دو كنا نجينا وليليه abe min barashi abachi kani dugukolo beke keleje abada la kenye dugukolo la ya juja ni majujo beteme kado kana jinya dunke uma wa kana wa'du rabbi haqqan intigi alaka lahidu fana chinya dedo na ko jinya be wuli de qiyama be jo chinya dedo ni dinya wuli surunyana dinya wuli sera qiyama joli sera dinya wuli surunyana nim barasi min fule ninye ala bani dugukolo kenye abeci ani dugukolo be dala kenye nunun be do dinya kono awantigi ka ala kallah do cinyade balma mo nyuma be ni la haladela mo nyuma be koko ke utasage kata uyere ka donima utasagu yere ka majamulima utasage kata uyere ka fanga ma ubasage kata aladima alaka jonyuma mbebo chawodela utu disi gosi ute waso me mogo chama nuyi we dia kono bi ubu disi gosi ni fengo femnye yere majamune yere tanu ani ka waso nyogona ni jama koy ka waso nyogona ni jama uye sisa chama ba dambi kata dinama ani dina nyema ya ni silama nyema ya uta tora ode ka waso nyogo mani jinyai ka waso nyogo mani jamae fengo fe ka sagi kata uyere tanu yere majamu alaka jonyuma temena nuye koko ke uba sagi kata aladima utu yere tafwala ante mina qidri tama akwale ye fengo fenke o yala ka nemade katu tiguma alema shikena yere jal qaranene fana fule tumami ayen nimbarashi bay nimbara bay ndila ako qala haja rahmatu min rabbi akon ni nyentigi alaka nemade katan nim mugon nunu ma nindira na mugon mununye
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا ننتجي على الله دون أن نجيا ولي أبن ندعو كلك كلني وكان وعد ربي حقا ننتجي على الله بيتشيني وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد على كودو نبرشين شيرا أن ندعو كل دالا كنيرا نياجوج نماجوج بورا كان جيا دونكوما ودو ewa hada madon be nyagam be nyogonare ya juja ni maju jama chaya uni hada madon to hada madon be be nyagam be nyogona odo wanufiqa fi sur odo finyali be ke burula fajamanahum jam'a ni alaba be faranyonka watarakna ba'dahum ay nas وتركنا بعدهم بنكسركو أي الناس هذا مدون يوم يجي أي يوم يدق حاجة صدق دومي نيم براسينا بيتشي كدالك ندق كلما ويخرج هؤلاء نونم ببو ياجوج نماجوج فيمجون في الناس وبين يغم بمغولا ونو مغوتو بين يغم بنغونا ويفسدون على الناس أموالهم وبهذا مدون كان نفلو تنيا وبلو ويتلفون أشياءهم وبهذا مدون كفيون تنيا وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال بونكاشير كون نيمبيبك قيامة سنة قيامة كجوري نيمبيبك دجال بولين كفر أقول نونم بك سنة قيامة كجوري نونم بك دجال بولي كفر كما سيأتي بيانه عند قوله أقول كمي نالي بنا بانجي ألاك آيالا حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب يشيلون واقترب الواد ينشلون واقترب الواد لحق ni aya suratul anbiya akonna le shera uyuroma minye jinya wuli ta manche bawu ube tugutugu nyogona chogome ko abino foye ube tugutugu nyogona chogome ko abino foye donc nonu beke qiyama nyede ni ya juju ma juju ni barashin chira ani dugu kolo dara kenyera nu bora uni hada madeun to bebe nyagambi nyogona nu be tinyali ke ube hada madeun tinya ube hada madeun ka bolla fe untinya ni beke qiyama nyede dajali ko fe bunu semira rahimahullah tumama alayni ayat tawsiri وتركنا بعدهم يموج وتركنا بعدهم يوم يجي يموج في باري أكونات عليك تنيت توسيري كلاية منون تمنا أني نوي آيين توسيري كافود دمي يا جوجا نما جوجا يبراشين دو جال خرانين يبراشين دو يا جوجا نما جوجا نين مغون نون تدمي يا جوجا نما جوجا أدون وتورا وباك كنيغام بينيغو نبراشين كوفي akoni doni ke ba tunyen ni fo ale nyale tumben ninde sembentia ko parce que wodeni aya ka jahiru be nyugonta na le yasuru tafsiri kala ya fo ale nye ka fo jal kharanin aye barashin dila dommi kado ya juju ni majuju ni mugon nununche ya juju ni majuju odon utora ubake ka nyagambi nyugon na barashin ko fe akona ya so tafsiri kala yo ni fo ale nye ko ale tumbe ninde sembentia ko parce que ode ni aya jahiru be nyogonta mais aye tawsiri kala ye uye akede u bo donde kana nu mo be nyagam be nyogona aha wono fiqa fi suri mana ni yajuju no maju yajuju ni majuju nu bora doro wono fiqa fi suri ay ala isri jalika yajuju no majuju nu bora doro funyali beke burula fajamanahum jam'a ne ala bi hadama dembe faranyoka wa qala akharuna mughwiruko bal al murad bi qawlihi wa tarakna ba'dahum yawma yamuju fi bari qala ijamajja al jinn wal insu yawm al qiyamati bun kasiri ko tawsiri wore fora ayina wa tarakna ba'dahum yawma yamuju fi bari ko do ye tawsiri wore fo ko o tawsiri munye ko yomal qiyama do jinnani hada madembe nyagami nyogona odo yaqtalitu al-ins wal jinnu ko jinna ni hada madembe nyagami nyogona ado ko do ye ayen tawsiri ni fanaye me bunkasir ko ale buno semino ko ale ta ko ale ma tawsiri kalaye mu nyofo
suna lettum bode sembentiya ونفخ في الصور وصور كما جاء في الحديث قرن ينفق فيه صور كما نانا حديث لا تشوغو من غرند دو ني فينيلي بك الله ينفق فيه اسرافيل عليه الصلاه والسلام اسرافيل دبي بورو فيني على كتنونا كسبك وفي الحديث اننا حديث لا كيف اني ام تيدن ko hada madako au ben nema kallafiya jiyan kono chogodi وصاحب القرن قريل تقمل قرنا بني تيغي بورو تيغي اي بورو دو ادالا كبا وحنا جبهته ايا اتنجن واستما متى يومر اباك كلاملك ني الله يا نيامر يا درو وقت مي درو كو كا فيني ابا فيني تمامي تشيدن نيفو قالوا كيف نقول وكو تشيد انكم منفو امبر منفو قال تشيدن كو قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا تشيدن كو يا فو اكو على يوم وسا انيان كو دي علما كو دي مبا نيوما اني انكو شينشي علكا وقوله فجمعناهم جمعا اي احضرنا الجميع للحساب نبورو فينا فجمعناهم جمعا الله ني مونيه ala ko ne ya be hadar nya be nati ka be fara nyon ka kurusili kama abe ko ina nanya aya wore kono wa hasarinahum falam nughadir minhum ahadan ala ko yomul kama do ale be hadama dem be fara nyon ka be dam fem be fara nyon ka kiyama keneka atem mo shitoy be de be fara nyon kai وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا يقول تعالى مخبرا أما يفعله بالكفار يوم القيامة ألا يفعل مسامين كورتالين دون أبين منك كافر ولا قيامة دون أنه يعرض عليهم جهنم قابل جهنم ناتي قيامة كنكا كايرا كافر ولا أي يبرجها لهم ويجهرها ليرأوا ما فيها من العجاب والنكال قبل دخولها على بجهنم بوكنك كابانغ puru kafiru ka jahannaba ye kala jabaje nyangili mimba kono ko ye sanu ka do kono folo ala bode kula liyakuna dhalika ablagh fi tajil alham wal hajan lahum puru onake hammini qammi ko tede ya uye folo ko soro folo sani la jabayre kana ودي تلك واردنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا ألاكو عليه جهنم عليه بجهنم بون كايرا كافرون لا يرالي من كبو كسبنا بكنك وياتي دوغير لا وباي ودي أتوانا حديثا كنو سهي مسلم عبد الله بن مسعود كحديثا له أقول لك تشيدن ولا كتمنا كشبك يوتا بجهنم تشيدن كبيناني جهنم تغاد يوم القيامة وبيناني جهنم كسمكنا قيامة دو ب70,000 جمام ننجر بابي ولون فلا بالا مالكيو بيناني جهنم وبجهنم سمكنا ننجر بابي ولون فلا دبي جهنم لا ما كل جمام 70,000 ملك يجرونها أو ننجر بي أبي مالكيا بابي ولون فلا دبلو نو بجهنم سمكنا nunun de be jahannaba sama nunjuru babbi wolon fula o de be jahannaba la an nunjuru kelen kele abe malika babbi wolon fula de bolo wulu de be jahannaba sama kana qiyama kene ka kafiru baye termi bi sarari kal qasr kanahu jimalatu sufur tasman pere ni jahannaba ka tasma pere ala ko na ya fili abe ko me tasile abilele do ko me nyame bile ko etashi ni be e wasarabo fifa fendo te papa ka bota sumala tasuma meru jahannaba tasuma meru ale de be komi etashi awa bilele ndo komi nyame kafiru benni bella jabaw ya kono pour ku hammi ku kammi ku joro ku sirafolo sanu ka do kono الذين كانت أعينهم في غطاء عن
ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري ولو كافروا دو ولو نياو تغولند توندو وتنيو ويري فيلي دي كو يري نينا نيندو ينكود أي تغافلوا وتعاموا وتساموا ويو ويري نينا نيندو ينكو كو نياو في كابون نيندو ينا كو تلو غريك عن قبول الهدى واتباع الحق ولو ديرو وتمبه ديانا ويو يري نينا كو نياو في كو تلو غري كابو كاندا من الما اني كاتوغو تينياكو ودي الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري ولو دي نياو دا تغولند تمبو نياو لا كو نياو في كو نياو فيني كو تلو غري كو يري نينا كابو ني الاكا كوسمالا كابو نيندوي كابو تينيا تغوليلا كابو كاندا باتوليلا uru yere fili kabwala ku yere nyina katugu kanda ku yere nyina katugu chinyaku ku nyau fi kabo kanda ma ku nyau fi kabo chinya tugulima ku tilo gere kabo kanda melima ku tilo gere kabo tugulima kata chinyama ulude uyoke kama qala taala kumni alaikum masamin qurtalenu wa man ya'ishu an dhikri rahman ala kuni mugo yinye finye kabo ala kusumama نقيد له شيطانا فهو له قرين ne ala be setane do koro ka bilino fe o de be ki jenyoy nabi fili wa kanu odete wa kanu utunkera fana la yastati'una sam'a utunte kuto jiya kono utunte se ka kiyame utunte ka kinya hakili ay la yaqiluna anillahi amruhu wa nahyahu utumbe jinya chogome de utunte ala wa hakili utunte ala ko hakili ala ka nyamar kan utunte o hakili utuntu ulume ala ka balili fen utuntu ulume uyo ke ko mutule ulume utunte se ka ulume parce que utumbe bambantiani kana gele aminya utunte ala ka nyamar kan famu utunte ala ka balili fen famu utuntu me fana أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا ala ko yala mogo ya jigide munun kafiriyara an yatakhiju ibadi min duni awliya ko benne alaka jawmina alaka ewa jawmina kulu ko bato fenye ko farane alaka ko ulu bese ku nafawa uyo de miriwa ni mogo mi nyo miro bi hakilla de alaka danfe etese ko mina ko fara alaka kibo bato ka faraka ko bese ki nafa wote sikake wodatu bun kasir ko ay itakhadu ulu ya shiru dusukunna de annahum yuslihu lahum jalika wa yantafi'una bihi ulu ya shiru dusukunna de kulu beseka alaka jombato kafara alaka o beseka nyawbolo o beseka ulu nafa o yenninde miri me alako oteke ni mo mi nyanni miri ko ebe alaka jom fara alaka ku bato kafara alaka ko o be nyayi bolo ani o beseka iyere nafa noye o bi ka hakilla de nimmi ñoo miri o be ka hakilila de wodi ato aya wure yen tawsira la ko kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa lahum didda yo ala ko mi ñoo miri de ko ebe alaka jommina ka bato ka far alaka ko o be se kanya e bolo o be se ka e nafa o be se ka fen nafa ima ala ko boy hakilila de yemmi miri o tikiyere kalla o tekiyede sayakfuruna bi ibadatihim ayyamunum bato kafar alako be kafirana ka bato yo yomale qiyama do wa yakununa alaihim didda ubeka aw makele baga yerede la garaw baw kele yerede o tese ka wude may wali haja akbar allah taala ninde koso ala yakbar yalika annahu qad adda lahum jahannama yawmal qiyamati manjila ako ale jahannaba de bila nununye yawmal qiyama do nube do akono ودياتا كو إنا آترنا جهنم للكافرين نجلا على قول الله جهنم لبه كاكي سوي كاكي جيجي يوري كافرية
donc ni kafiri ni mushriki min nya miri ko be alaka jomba to ka faraka ko be makonya ye o be seki nafa boy ka hakilere jahannaba de biralen binye ala de jahannaba de bilinye o de be ke ka soni ka jigero be tabila o de la ikabato fente foy nafa yimaye قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ألا قيالا نكاو كبار يابا مغمين پردلين وكبار لا مغمين كبار پردلين وكتمبكا نكوف وويا الذين دل سعيهم في الحياة الدنيا مغمنو وكبار ويو في الدنيا كنو دنيا وبفيمو فينك كاكيا بفيلي بانتيا بارا دلا إتي دلا سورة لا سريا لاني سريا تتا بيريا بارا فيلي بانتيا بارا فتنا بارا وبأولو دكه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولو فنا نيانا ولو دي باكي كبارا كيكاني ولو فنا نيانا ولو دي نيومان كلاو يكاسر ولو يتشنيالي كلاو دي وبي بارا بارا لا بيبيا بارا ني فيليبانتا بارا ني فتنا بارا مي ولو يري نيانا ولو دي نيالي كلاو كبارا بكاني دي الله أكبر أي سيبو لمكه ويني آية توسير منا النسار بن أبي وغاص أنا نسار بن أبي وغاص بولو أبي بغاري كنو قل هل ننبئكم بالأخسرين آمالا هم الحرورية سار بن أبي وغاص كو خوارجو كوني آية الله نيني ولودي ube fengo fena be tinyali me wulu yere nyana fana ube nyuma nyali de la ube dirali de ka bara be kanyide kasoro ka bara be bara tinyale de me wulu fana nyana ka bara kanyide kasoro ka bara umani ako haruriya kore munye haruriya gonka sire rebina faram fanja haruriya qawariju de do dugudu de tumbe harura utara faranyogon ka odugu de la ubetara shia utara kawariju utara faranyogon ka harura dugudo be ubafu harura utara faranyogon ka odugu de la wala oye kawariju dambi kata omanu ye kawariju ubafu haruriyu harura gankade parce que kawariju ka dugude yo oye utara faranyogon ka odugu de la wala ora ubafu kawariju mali harura dugu inde do dambi katama qala allah هم اليهود والنصارى أكو أي آية فنا يهودان النصارى أما اليهود فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم أكو يهودا ولوي محمد قالون تجيا وما النصارى فكفروا بالجنة نصارى ولوي الجنة قالون تجيا وكافرين الجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب وكو الجنة قدموني تاكلوا ميفين تاكلوا ولحرورية بنكسر كو هروريو الذين ينقضون أحد الله أكو سارب نبي وغاشكو ولهرورية الذين ينقضون أحد الله من بعد ميثاقه أكو هروريو فنا خوارج فنا كولو ددو وبي ألك لاهدو غرجا لاهدو سيرلم كو فيكا جليا فكان سعد بن أبي وغاش تنكرا يسميهم الفاسقين ale tumbe ya ewa qawariju haruriyan sadu buna bi wagashi tumbu wale do ko fasiqu ale tumbu wale do la wa qala khairu wahid bun kasir ko dori ko ko hari mo kelente humul haruriyatu kunni aya ko alla nyini be haruriyaw de ma wa mana hajani ali radiyallahu anhu akunni mana fana bora ali ibn abi talib wala ka je ka bama anna hajil ayatan karimatan tasmalu al haruriyatu kunni aya bi haruriyaw kunni aya buta ali ibn abi talib akunni aya bi qawarijuta kama tasmalu al yahuda wan nasara wa ghayrihum ako abe komi ni aya bi yahudiyauta abe nasarauta abe ulumi gonauta ako aya haruriyaw fana aya buta وهي علي بن أبي طالب لا أنها نجلت في هؤلاء على الخصوص كو آية لا نينيتي كو أجيغنا نونونكا كو كركري أما جيغ نونونكا دي كافون دو بافو كو آية بي يهوديا كو دو بافو آية بي نافو علي فو تو يدي
ayen kante ko aye karasaw de kere kere jigina nunun de ka ama jigin nunun ka ako ayde wala haula bal hiya amu min haja ako ayay la bolende do a jiginen bu bedo ka fa inna hajil ayatan makiyatun qabla qitab al yahud wan nasara kunni aya jigina makka de sani alaka yahudani nasara kuma nyogonya wa qabla wujud al khawarij bil kulliya akunni aya fana jigina kasoro khawarijum teyre few mana aliya yira ko abbe bedo aya en kono ko te kuma aya jigina yahudiya ko be nasara ko parce que aya nyim makka aya de abe fo wakati mi o yasoro alama yahudani nasara kuma nyogonya aya imbe jigi wakati mi fana o yasoro har e wa khawariju te few min lanyini aya umbe bedeta ate kuma jigina ninka ma jigininka parce que aya imbe kuma magankutu minka aba bedela ودعت أقول وإنما هي أمة في كل من أبد الله على خير طريقة مرضية ko ayen be mugo ni ala bato ni siraye sira min te ala jenyama koye sira min mandi ala ni mugo ye ala bato ni o siraye ayen kambe ema ni mugo mi e bake ka ala bato ni chogo ye bato chogo mi ala te jena ye sariyate e yere fana nyana e be nyumande ka ayen kambe ima yahsabu annahu musibu fiha ire ba jigi ko ebe sawaba de ka wa anna amalahu maqbulu ire ba jigi ko ka bara minanendo wa huwa muqtiyu wa amaluhu mardudu ka suriya qataw kala de ika baru be sagimade ka suriya be qataw de la ika baru bebe sagide ma isagimade donc akonni aya be kuma ni ala ko ujuhu yawma yaqashiyatu ko yomani kama do nyedaw be qiyama keneka u dogo yale amilatun nashibatu me u yebara baw ke fana ne oni o bara nyuma baw u segonende qiyama keneka tesla nara hamiya u bebila tasuma kono kana tasuma min kakala wa qala ta'ala lakum masamin qorotaleno wa qadimuna ila ma amilu min amali ala ko yomani kama do ko ale beta kafiru ka bara wala fajalina haba mansura aba beke gongoye ka be cari finye no fe والذين آيورل لكم والذين كفروا آمالهم كسراب علىكم مؤمنون كافريرا ولوك بارو بكم الشراب الشراب يمونye nitile galfe ebe siraka ebe gotoronka yoro dom nini yoro minka jabeki nya koroko me jidalembe sarabu yode awa kafiru yomal kamado uye bara munun ke qiyama ala bo nyogona de yirula uluga miri ko bara nyuma undero kasarabi biqiati abe komi sarabu na be gangara yorola yahsabuhu jam'anu ma minogobe minna eba miri jide do hataja jahu lam yajidu shay fonni nana eba soro foite awa mugo be barake min dina kono bara chogola ala majeni minye sariya majeni minye e yere nyana mbe sawa wabdeka ka soribe qataw kala garay ka barabe sagi mo chogodela foiti boloy وقال في هذه الآية الكريمة وريات ألكن آية بلبل بين كنو قل هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين آمالا يا لين كي كبار يابا مغمين كبارك يالنو وكفي على نانا التفسير وبالمو أنكا دويا تفسير كلا فلكا دويا مين سعد بن أبي وغاش أني آل بن أبي طالب ويا يرايا كوني آية خوارج بدوا كنو kawariju be bara mi nawlu nyana ube nyumande ke fo ube della kene aya uye ube della kene hadisa uye mogo munun fonate dina kalama unyana ube nyumande la kasoro ukabara be filibantia ukabaru be filideka atelle sirika ewo nanko kawariju ye jonye kawariju من الشيخ صالح الفوزان أقول مذهب الخوارج يتكون من ثلاثة أشياء أقول خوارج كتاسرة أدلة لا قوس بدك خوارجية بقوس بدك أولا تكفير المسلمين خوارج كتابون وعقيدة فلون كتابون فلون وكا أنيك بارا فلون وبسلامو دي كافريا kawariju bolo kabaira junubu tigi be kafiri nunde ukatabulo abe la hala mununka la hala sabaminka folo ye ninde kawariju be silamu de kafiriya
الثانية الخروج عن تات ولي الأمر خوارج كبارة فلانا أولو بيبو نيما وديكو وقت نيما كله وقت بمرتلين دو نيما وبلو murti fana nyema bolo ka bo nyema ko ka bo nyema kama ka burti nyema kama la hala sabanyo na bala mbeno do fo bo kawarju katabolo fulan togo ya katabolo be minka a fulan na fule wo be bo fama ude ko ute to fama ko bara ibi yo yoro fama kele unyogo na jamana falendo onyogo na wala unyogo na fule jamana kono nyema shitena na makele nyema shitena na ta mugo murtaka nyema shitena na lete sige kala gosi me ale fana nyana le de nyali kala da na ka jama kasure de fitna mo ni nyali kala nyema shitena ni ema wula kama nyema shitena fo e ka kele nyema shitena fo e ko la gosi ka jama murta bolo ka jama wula kama bo e ulu fana tigila mugo be jamana yin kono ubu dambe kata doni ni silama nyema yani kala ni almamiyama ulu fana nyana ube bara nyuma de la kasorolu de fitna mo ni tinyale kelawe e pu beta aya fo ko bu yere de menaye ubeta hadisa ko bu yere de mena abebu kayede au beta aya nunu aya utakabu kala kasura aya nunu ba yere kade donc kawarju katabolo be ko fulana min ko weni ni asalisan sabana istibahatu dima'il muslimina qawariju be islamu ka joli boli la daga de qawariju be islamu ka joli boli la daga ci de nyire ya fu kam man kutula yaqtuluna ahla al-iman wa yadauna ahla al-awsan ci den ko qawariju katabulu nu katta man sha ku be liman ya jomde faga ka boli botola utoye ibayi be mugo faga ka joli bo abe islama abelli mana jog ubelli man ya mugo de faga ka boli sonnaw ani boli botola ku toye wa haja majhabul qawarij aw shaykh sal fawjan tumama yennin fo ako qawariju ka tabolo fule hatta law ataqada bi qalbihi wa ma takallama wa ma amila say ako har ni mugo min yen ni siri dusukunna de ni bi dusukun kono ni ko saba wa bi dusukun kono harin nima kuma nayi harin nima fuike sara kharijiyya fi aqidati akuyi khawariji do yika aqidala wa rayihi yi khawariji ka haklinala walladhi ma afsaha minhu ewa khawariji yamin fana ika khawariji yamin fana fem bangelente kabo ika khawariji ya fana ni sabako ni biddu sukun kono hari ni mu kuma ko hari ni take ku foi ke u kake walela no buddu sukun kono akoyi khawariju de ka khawariji ya min bangalendo ni dibitala aw khawariju kam majhabinu katabulo be ni sababeka mugo kele ye hakili may ko munumbe jamanon kono mugo munumbe jamanon kono ayen ni tabulo sabani ni mankutu sabal la jewlake ayu kolosi ni nyefole ne anko tawsiri kala doko ni aya khawariju be do akono wulu yuru yere mina wu yere jate mina kulu be ake kanyumande ke wulu de jamana jolawye wulu ye jamana masalha nyini bagawye ka soro wulu de tinyali kelawye ube fengo fena be filibantia ewa kabo fama fana ko al khuruju anwa'u nan ko khawariju bara de do kabo fama ko ka fama kele kamo la suka bila fama ma khawariju bara de do kabo fama fana ko ka murti fama bolo kabo fama kontrola boli e noniya damado de minhu al khuruj bi kalam mugo ka boli fama ko ulube boni kuma kande haja khuruju ija kana yahus haja khurujun ni mugo mo be kuma fama de ka wakati be erje soso wula aka jama dalaje yoro wula aka kuma wula ate foila ni faman la gosilite ate foila ni faman nalinite ate foila ni faman lebulite haja khurujun ni nyeboli de fama ko ni nyeboli de fama kama ija kana yahussu ala al khuruj na bay mugo la sun ku ka murti fama bolo ka bwa kama o yarhabu fil khuruj na bay mugo lakanu ka bo fama kofe o yarhabu fil khuruj ala wali al amri na be mugo la sufana ku lakanu u ka bo fama kofe ka murta bolo
kam wuti wole amur bono haja khuruju shaw salif fawjani ko akun ni nyeboli e fama contrôle ni nyeboli e fama kama walau ma hamala shilah har nya tigima bamurta har na surama marafata amma bamurta bal urubama yakunu haja aqtaru min hamli silahi akuf mugum min be bo fama contrôle na daye anaka kumaye ako o yere ka danje kabo kateme bamurutigi yere ka parce que kuma kila indi bamurutigi wuriyo nko kuma kila de be mugo lasu fu be bamuruto be marafata qawariji kuma kila ye qataru ni danje kateme har qawari marafatigi ka parce que le de be mugo be la murti ko be wuli Ousmane takera to ko Abdallah ibn Saba nana o togo de la aya damina kuma de la aye mugo de lasu ko murti folo fu bora Ousmane kana kama kafara qawariji kuma kila manyide munum be rejo soso law kat kutuba law kam minbaru law nu ka jama nu be faman nan ba sabute ba lagoshi nunu nye qawariji kuma kila wude qawariji bara akuma lamma de fulene nye ewa ulu de ye danger kateme hari marfatiku ka ni nye foloy alladhi ako tuguni alladhi yansuru fikra li qawarij Sheikh Salih Fawzan ko akum mugum min be qawarij haklina chari jama chela ويرغب فيه نابي مغو كانو كتا كوارجو كحكلنا ما هذا أكثر من حمل السلاح أكون نين قطرون جانجي كتم بامرو تاليكا نين فتنا كبو كتم بامرو تيكا بو نين يخرجو تشغو يفلوي يكون الخروج بالقلب أيضا أكو كبو فاما كنترولا كبو فاما كما أكو بولي بكني بسكون فناي تغني kabo fama kama beke boli beke fama kontrola ni dusukunye ija lam ya'taqidu wilayati wali al-amri wama yajibu lahu wa yara bughduhu wa yara bughd ulati al-umur wa yara bughd ulati al-umur ni nyafulan nay kabo fama ko ni dusukunye oye mo jumay ni fama mimbe ale nyana ninte fama abale dusukun kono kon ninte fama ninte woli amuri ninte fama oba adusukun kono oma yujibu lahu ni fama ya ale nyamare minna ube na fa kam minka ate fama jabi ate fama kanu wa yara bughdu ulatul umuru ale ba jate mina ko beka ko dusukun kono de ale be fama ko adusukun kono ewa abin mugo lasu ka fama ko adusukun kono fana de ale ta kanu ni fama ya bila minna atake pasigare bolo famate ni nye boli de fama ko ni dusukunya hari ni ma kuma na ke waleke na bi idusukun ko karasan ne ta jate president yen atene bolo fama ni obe mugo dusukun kono ewa e fana ye boli kela de fama kama المسلمون وبغض ولاة الأمور المسلمين هاجا خروج بالقلب أكون من بسلامو كان يمو كو يدسكون كنو أكون نيبولي فاما كو ندسكون نينتفلنا يوا كابو فاما كو نكما كاني الله بوسيلي كلي فلنا كابو فاما كو ندسكون بفاما كو donc ni fana ye boli de fama ko ni dusukunye al khuruj qad yakunu bil qalbi wa niyyati wa qad yakunu bil kalam wa qad yakunu bis silah ako ka bo fama ko abekeni dusukunni ngania kele ka bo fama ko abekeni ka kuma kanye fula ka bo fama ko kontrola abekeni bamuruye awa ni sababe qawariju bara de bubolo ni sababe qawariju bara de bubolo ni mbe bo fama ko ka murti fama bolo ka wuli akama ni bamuru ni marafai qawariju do boli kila de do na bora fama kontrola min fana min baruka ni abe fama lagoshi de la ka lebu fo ayen ninkanna pour kam mo la murti kam o wuli akama boli kila de do fama kontrola naka kumay
min ni abe ale bolo haun ka fama munu fulen nunte fama yere sa silame sariya fama munu foku ka bonya nunte boli kela de don ni nye fama ko contrôla na ka dusukunya donc fa ka bo fama contrôler la hala sabade do balil lisan ala nafsihi basira mo kelen kele bi yere do kelen kele ki yere ni sabala awam balimaw ni sabak ke bagawu jamana kono nunun de bu majjamu ulu yere nyana ulu de be dilali la ulu de be jamana jola mogo ma faruka uyo o beke tinyali kele ubu yere majjamu fo be ayaw fo ku yere majjamu no kasoro aw de be tinyali la kasoro aw de ye fitina mogo ye mogo be sika ke chogodi fama ena be nyokonna fama be mogo wula kama fama be mogo murta kama ewa ima tola uni fama fana dronte nyokonna sisa ni dina mogo fana be nyokonna ani fama be nyokonna ani ewa dina mogo silamu yere be nyokonna khususa ba yere dambe kata sunna min fana mani sunna mogo yere be nyokonna fana aw ye mogo sugu jumay wala ona tabe aw de be sigara jawla kaw yere majjamu ka ayaw jigaw yere ka ku ka ba yere defeno ye ka hadisa fo ka ba yere defeno ye kaw yere ke nyali kala jamana kono ka jamana hada maden to be ke nyali kala ka suraw de fitina mogo ye aw de be bidiya da aw de be filila hal nunabbikum bil aghsarina amala alladhina dalla sayum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ni aya har nin tigla mogo be do kono aliko ayan yi amude ko akon mogo be ka barake bara chogola bara chogo mi ala ka sariyate ala jenenta naye akoy be doni aya ko ere jatela e nyali kala de e yere jatela ele dilali kala de kasoro de tinyali kala e de fitina mogo donc ambe min fo silamaw ye jamana kuna ye sabale jamana kanka ke silamu de kanka ke jamana kono naw be fitina u faga abe jamana basigi nyini mais aw munun kaw ye silamu ye aw ye doni nyema ye aw ye almamu ye aw ye kutuba kalano jamana fitina boyro be kera aw ye fitina do yoro be kera aw ye ate hakili soro do aw nana hakilite mo la dewa aw nyana mo nya datugulende do ube aw nyana mo hakili datugulende do ate ke sabali baga ka sage do na ka jamana to lafiala ko munun ba ke kake hada madde ni be alakama na ya soro ye nyema yere e ye dina nyema yere e ye kutuba kala na yere ciden be ye wole kali tawhid de iti do jamana ko ne ka tawhid wole ke uma wajulu yere bila sisa game ni karamogo do be wajulu yere ke sisa wa e tu ye arjola nu be wajulu ke tu ye tele tu ye furiyo ulu tabbe ke yala ni munun be ni te yamfe be yamfe dawa yere teke tuguni wajulu yere teke tuguni tawhid te fo mo ye sunna te fo mo ye ebe sika ke dilale kala chogodi ati siga ka tawhidi fo saudiya fule foite tawhidi te hari sisa ni Sheikh Salih Fawjan ya na le man lamga tawhidi de be fo kasoro fama tawhidi population tawhidi misidu tawhidi almami tawhidi ministru tawhidi ni kuma ne yele mato tawhidi ni sunna ni salafiya aw ka jamana ma tawhidi yere nya do folo uma sunna nya do solo janko salafiya ate nya nyini nabe diralila nabe dina de dila ate ulu wajudu ke jamana kuna ka jamana wala famu wala yala ni dunya ni min bana fana o ba ko jinya be kata le kumbe ko filme jinya ka le yere jira yala ni jinya ala kan kisi utoroma ala kan tangala kan kisi ewa nabe minna nate sage katalama ube wulire uba fodere ko abake kaminke ko sunnate ni nyasoro mogo mata fo yere ko mogo ko abe minna sunnate ne ya do nimbe minna sunnate ni o femi nyosoro beto fo munna yere ko ku te fo ila ko abake kaminke sunnate ko me minni mi nyasoro mogo site ta bola mogo sitaye mogo yere ya fo ko minte sunna lawo ni fenyo otigi yoke minte sunna la ayoke ni fenyo soro don kan katofo yere ka kuma ko be min fodro ko ka abake kaminke ko ate sunna kono ni be min fenna ate sunna kono ni ko min sura la jombiti fola ala kan kisi kantanga de ala ka hakni manda made jamana in ka silamaw ani jamana ka almamiu ni jamana ka kutuba kalangana munu mudambe kata sunna ni dinama ala ka hakni manduma jamana kono ka sagu ko de
mogo hakilu datugulen ta tuguni koy mogo nya datugulen ta tuguni ko jinya biladen be nyogona aye sabale akasigi nabe mogo wele kata tauhidima aye mogo wele kata tauhidin sunnama ala fahmu salafu salih na toke abe minna aye ta atala aw yire nyana aye nyuman kala de ka sore tinyale kala de mais atana mogo to jate tinyale kala ka yire jate nyuman kala ya ka suraba ke kamunun ke ute sariya la ute sunna la ute salafu katabolo la fana utala bi utala sin ute se ka dola alaka hakimande di annawma aka saga ko e wonni aya mogo be bara chogola minti alaka saya ni alate jenay e yere nyana e ye nyuma kala de kasoro be tinyali de la abebe doni aya ko fokata jawle alladina dalla sayum fil hayatud dunya bun kasir bena tawsiranye ay imalu amalan batilatan ala khairi shari'ati masru'ati maradiyati maqbulati akon nin kore munye alladina dalla sayu fil hayati dunya bun kasir ko ay amilun amalan batilatan uye bara wude ke bara cinyalew ala khairi shari'ati masru'ati uye bara munun ke shari'ate ni ala yuke shari'ai wa maradiyati bara munun do yuke ala te jenuye maqbulatu bara munun do ala tumina fana dalla sayu fil hayati dunya kore ninde mogo min bake ka barake bara min ye bara tinyale bidiya filibantiya fitina ate sariya kono ala make sariya kide make sariya ala te jenaye ala ta minaye ninde bara tinyale wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulu fana nyana ubake ka nyumande ke ay ya taqiduna annahum ala shay ulu fana ni bara tinyale en ka bara min te sariya ubake ka kede ulu fana nyana kube fendo de ka ube fen kade wa annahum maqbuluna mahbubuna ulu yere jatela ala bulu ka bara minu yede ulu yere jatela ala bulu fede ka surate foin kan galoni filibancani bidiyate ala ko aye taya tonu fe أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين ألقوا نون تجلموا كفروا بآيات ربهم ولقائه نون de kafira nu tigi alaka ayaw ana kumbe nyonya ni anko kafiru sisa parce que anko mogo ka barate sariyaka na te chogo kala be jeni minye be do aya kono donc mogo te daraja kelenya aya la donc munum be do aya kono nu ka baraw bu kafiriya de comme ali ibn abi talib ya futon comme yahudiyaw ni nasaraw iya do anko kawariju ko be do kono me kawariju uma kawariju jate kafiru ye kawariju be jate fashiru de la ulute jate kafiru ye ali ibn abi talib mun yukele kufa uye ali ibn abi talib yininka akufaruhum qala hum min al-kufri faru uko ali ibn abi talib ma ayu faga kafiru de dowa akwai ubolila kafiriya de nyew ako kafiru te ali ibn abi talib mu kafiriya donc nanko ulude kafirane alaka ayawi ani alaka kumbe nyogonya obeta de ni minyera aya inani e kafiriye ube yahudiya ube nasara ube ke bon minye fashiri minta ya ke fashiriya de e ka fashiriya aya bita ibe bara tinyalena e yere nyana minalende do kasoro alam makota la ibolo donc me khawariju mo mu kafiriya jama kulu fitini soro da doni kibolo mu mbo kafiriya me kuma sahale ni kuma griyale be minka khawariju kafiru te fashiru de comme Saadu ibn Abi Waqqas ya fo chomo ale tumbu wala hum fasiqina ale tumbu wala ko fasiqu ay jahadu ayati llahi fi dunya mu'minun banna alaka ayaw majja kono wa barahinahu ani mu'minun banna alaka delalawma allati aqama la wahdaniyatihi wa sidq rusulihi delamunun nana ka jo alaka kele bantia ka ko sabati ani ka ciden ka ciyatiya sabati wa kajjabu bidaril akhirati aw la gharaso uyo fana galontigaya aw alakum mu'minun keranin chogola falan nuqimu lahu yawmal qiyamati wajina aw yawmal qiyamati don netu luka baranyma mijani giriya ay
la nusqil mawajinuhum ne ala to ka bara mijane ntu giriyara ukabara mijane te giriya qiyama do li annaha qaliyatu anil khair parce que ukabara nyuma be ukabara nyuma be do mijane fambina wallan kolo nyalendo do bara nyuma tala yere donc falan nuqim lahum wajna ukabara nyuma mijane te giriya qiyama parce que nyuma tala yere doko fana falan nuqim lahum yawm al qiyamati wajna kom minye kafiriye ko ewa valeri site kafir la qima site kafir la qiyama keneka qiyama ewa valeri sitala munu nyen info wiya aba hurata ka hadisan nati anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wala ka chide alaka tunna kisbaka ko la yati ar-rajul al-ajim shamin yawm al-qiyamati ko che tolile kumbaba atilole ko che do bina qiyama keneka atilole bere bere ba la yajinu inda allahi janaha bu'udati ana tulu inna bele bele ya fulede ni ya bila mijane fando ka soso kama bila mijane fando atese ka soso kama pese wa qala iqra in shi'tum tuma Abu Hurairah yenni hadisafu akunna kadawiye naba fe ka aya do aya min benni hadisa sabati aya kala falan nuqimu lahum yawm al-qiyamati wajna qiyama don te valeri sike kafirila ko na kadaye ayni aya kala donc ne hadisa min fuleni nye ko ceedo bena qiyama do atilole bere ba mais niya do mijane fando ka soso kama do mijane fando atese ka soso kama pese munun ko yawmal qiyama do ko barakela wire de be pese u kadde lay ni hadisa de parce que doni ko ba o ye nyogon soso do ko qiyama do comme min be do mijani kono ka pese barakela wire de do ko ay min be do mijani la ka pese bara yire de do ko ay min be do mijani la ka pese bara gafe de do nin kuma sabade fura bon munun ko barakela yire de be pese ulu ka delelaye ninde ani Abdullah ibn Mas'ud ka hadisa don do Abdullah ibn Mas'ud tunye moye a gelengala on kamise ubekele yoro dola kungo konuna la awulila ko abata gese tege irila atato finye de be katachi finye intora ka Abdullah ibn Mas'ud yelema parce que a gelengala kamise seban munu nya bara uyelela ciden ko aw be yele nindela Abdullah ibn Mas'ud ka gelengala miseli abe yele odelawa e won nin gelengala ka giri mi jani kono katime hudu kunuka ukaddel la fulana ni bon munun ko baraw de be pese ko ciden ko kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani saghilatani fil mizan subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim ko ciden ko kuma fula fole kan ngonenka ukadi alaye ukagri mijane kono subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim donc wala ko bara yere de fulen ni nye ciden ko bara kagri mijane kono munun ko bara de be pese wulo fana yu kadde lakini hadisa wana nyugo naw kuba sabana tibu fana yu kadde laki hadisul bitaqa ambeno la kitabu tawhid kono ewa fasamanta tawhid fasamanta nabe junubu yafa ahadisa be ceedo de uya kabara u pese junguman giriyara katime nyumanka atora nyamariya kadi ukamina katana jannaba ala kon kajjo bara nyuma worete bolo akon tigala bara nyuma yore sitene bolo ako bara nyuma sita ko ay bo ala ko ay akoy ka bara nyuma do be nete mo wotto nyobi ala ba fo malikaw kanani papi fitini do la ilaha illallah sebelembal wono bena ala ba fo ni ka bara do aba fo ntigi ala nim papi fitini ye munye nim bara gafe belebele bara gafe belebele bayin koro ala ko ila julmal yawm ako bitonyolite ko aba fo malikaw ma papi fitini min la ilaha illallah bala aba fo kado mijani fandola nu yado mijani fandola
akabara gafe munu be mijani numai na nu ye giriyara ka mijani fatew ni mpape fitini be giriya katima beka parce que la ilaha illallah min bala akalasiden tumbe che dusukuna ani tawhid sera alama pape fitini pape be ba bere bay ni afale de junubo la pape fitini ba pêcher donc munun ko bara gafe de be pêcher ulu fana ka de lay donc tuma be dori kema kuma nan ninka ko me bunka suru na nyoko naw akuma nan ninka yoro wore ako mi sahalendo ako nimbe ke kiyama keneka ako hadisan nunun be sahale o be bara be ke kiyama keneka fana mogo te kelenye kiyama la halaw te kelenye samba bi duru joli de do donc do u yere de be pêcher do u ka bara de be pêcher do u ka bara gafe de be pêcher don ko ba u yenni kuma nunu fara nyogon ka nin cogo de la ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ala ko nin fulede nunun de yu ka saraye u ka saraye jahannaba de munun kafiriyara kala ka kumbe nyogonya ka kafira naye ala ko ka saraye jahannaba de nu ka kafira sababu ye ay innama jajaynahum bihajali jajai ala ko ne yusara ninin sarayinye bi sababi kufurihim uka kafiriya sababu de la wa itiqajum ayati la wa rusuluhu juwan nu ya alaka ayaw ani alaka cido mina ku ketilun ke fenye isija'u bihim wa yatilun ke kenuye wa kajabuhum uyu galon tigaya asadda takjibi galon tigaya lela galon tigaya min kagele ko sobe bon nunde sababu nin kafiru be do jahannaba kono سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سورة الكهف آية بكرنتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان